نننے زمن سبق سورة المائدہ وم سپارہ 83 آیات خوانوالی تر آیت نمبر 86 پورے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وإذا سمعوا أو كلت واوردي ما أنزل إلى الرسول آغا چه نازل کرے شوی دے پیغمبر علیہ السلام تا ترا اعینهم وینی بطو سترگی ددئی تفیض من الدمع چه داری وحی دو اوخ کنا مما عرفو من الحق آغا جنا چی دی او پیجندو د حقنا یقولون ربنا آمنا وای دی اے رب زمونگا ایمان راوڑے دے مونگ فاکتبنا مع الشاہدین نو اولی کا مونگ سرد گواہی کون کو موحدیننا وما لنا لا نؤمن بالله او سدی منگ لرا چی ایمان نراوڑو منگ پا اللہ باندی وما جاءنا من الحق او پا آغا کتاب چراغل دے منگ تا دا حقنا ونطمعو او تمساتمون ایدخلنا ربنا دا چه دنن بکی منگا رب زمونگا مع القوم الصالحین سرد قوم نیکانو فأثابهم الله بما قالوا نو پا بدلہ کے بغور کی دیتا اللہ پا سبب دا آغا چی دی ویلیو جنات تجری من تحتها الانہار جنتنا چی بہیگی با دلاند دا انو دا اغینا ولی خالدین فیہا ہمیشہ بوی پدی کے وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ او دا بدل دا د موحدینو وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا او آغا کسان چه کپر کردے او نسبت دروغ وی کرده آیاتون زمانگتا اولئیک اصحاب الجحیم دغا کسان جہنمیان دی.